Vreme je najvažniji resurs. Zašto ga trošite na čekanje? Zaboravite zastonje. Zaboravite kašnjenje. 5G revolucija je stigla u Srbiju. Moć da preuzmete celovečernji film u sekundi. Mogućnost da kontrolišete mašine sa hiljadama kilometara udaljenosti. 0 kašnjenja. Sve je trenutno. Ovo nije samo brža veza. Ovo je platforma za pametnu Srbiju. Za inovaciju. Za poslove koji tek dolaze. 5G. Korak ispred. Budućnost kreće sada.